Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum teman-teman. Maaf ya tadi gangguan. Macet. Maaf ya tadi gangguan. Ya, sekarang kita mulai lagi ya ngajinya. Sekarang kita mulai ya ngajinya. Ya, bismillah. Oh, Ya. kok ini? Ya. Bismillah. Angkat ya, Bis. Bis. Ayo. Ayo, ngapain? Macet ya? Kenapa ya? Macet. Ya udah bisa dah, udah bisa udah. Ya. Bismillah, Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya. Bismillah, bis. Aduh. Bis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 6 ayat ya. 6. Bismillah. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa ayat? 5 ayat ya. Kul. Fa a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Ini ceweknya, ini cowoknya. Iya. Bismillah ya. Bismillah. Ayo mulai. Dan ini adeknya. Ya, bismillah ya. Dan ini kakaknya. Iya. Ini mamanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yulad. Lam yakul kufuwan ahad. Nah ini hewannya. Hewannya. Kakak Ralph Nicholas Kylie mengucapkan ini neneknya. Kakak Nicholas. Halo Kakak Nicholas. Ayo ngaji bareng ya Kakak Nicholas ya. Ayo. Bismillah. Ayo bismillah. Makasih Kakak ya udah komen-komen ya dan like ya. Barakallah ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Iya, ayo. Tadi gangguan soalnya. Tabat, ayo. Tabat syara abillah habillah tabah. Maafna ma huwa
wa ma kasaba. Ayasana wa mizaraha wa ma tuwa ma zahatabu fi jidihadu mimma sada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya janna suwa wa fataitanna sayruna fi dini wajah. Sabi biham biha tafinahu wa tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'budun. Antum a'buduna ma a'budu. Ana a'budu ma batu ma antum a'buduna ma a'budu. Kundinukum wajadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainaka kasar saya berikan inna jannyaku abada. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Aita jibu bideng wala ya denga yahuda atame miskin wala misalina sinawa katira wa aina na nggak apa. Terus bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya fikashin yahim ada jeda ya saya berdua bersabaya ya rahmin ya manumin kau. Cepetan. Bang Raka mana Bang Raka nih? Masya Allah Kakak Sri. Kakak. Iswatun. Hai halo Kakak. Kakak Sri. Udah ganti. Kakak Sri. Kakak Sri halo Kakak gitu. Ya, terima kasih Kakak Sri sudah komen-komen ya. Kakak Nicholas ya. Barakallah ya. Ayo Bang Raka yang tadi request surah Alam Taro. Bang Raka ayo ngaji bareng-bareng yuk. Ede. Bismillah ya mulai. Ya, surah. Iya, Serawan saya. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang kakak yang serawan. Iya, kumaha ayo. Ayo Bang ya bareng-bareng ya. Ayo ke teman-teman semuanya ya. Ayo bismillah. Saya udah bisa ngomong. Iya, bisa ngomong Dede ya. Ayo bismillah. Iya, bismillah. Ini mau ngaji. Iya, boneka sih. Ya. Bismillah. Dari ngomongnya dari saya. Iya, bener. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bang Raka, ayo. Tadi request Alam Taro Bang Raka ya. Alam tau kaifa fa'a rabbuka bi ashabil fil. Amad akadu fi tatia. Asaim tayan ababiya. Tamihim bijatim min sittir. Terus? Fayahum ka'asim makul. Masyaallah. Satu. Terus. 2, 3, 4 main ini. 4 ayat. Ayo terus. Bismillah. Jadi di bawahnya ada 4. Iya ya. Bismillah. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam mazadah aji jamama wa'addada yasabuan nama uangkada ayum bajana fi hutama kama ada kama hutama narullahi muqaddati matada afidah Narullahi ya muqaddat muqaddatul atitab toli'u afidah in naha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Iya, sadaqallahul azim. Terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen dan tap-tap layar ya, barakallah ya, sudah like-like ya, sudah menyimak teman-teman ya. Sekarang bilang dari cara bilang deh. Teman-teman, sekarang saya mau baca Iqra. Mau buat Iqra. Iqra berapa Dede? 3. Halaman 20. 4. 20. Hai noh. Bang Fani channel. Halo Bang Fani. Bang Fani channel. Hai. Ayo Bang, ikutan Bang ya, baca Iqra Bang ya, halaman 20 Iqra 3 Bang Fani ya. Teman-teman yang lain semua ya, Kakak Sri ya, Kakak Nicholas ya. Ayo halaman 20 Iqra 3. Ayo Bang Raka, yang mana Kakak Nanai biasanya komen-komen Kakak Nanai mana nih? Belum muncul beliau. Ayo.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Qaf Hmm. alif dianggap tidak ada. Iya. Qa ba Hmm. fa i za ki ya bu Lagi. fa iza bu Iya, betul. ta Hu ini hu. Hmm. nu Lagi biar ingat. ataku nu Hmm. ka nu ana abidi na Hmm. amanu Hmm. wa amiru Hmm. sabiru wa bitu Hmm. hajar Ru. wajahadu Hmm. wajadu ma amiru Hmm. sadaku ma'ahadu Hmm. fayaki duaka Hmm. wakanu lana si iya Khosi'ina. khosiina Coba lagi. wakanu lana Kho. khosiina Hmm. fala taumu ni waumu Hmm. qama nahakuma Dilarang. yang Maaf. maaf Jangan jangan diteruskan dulu diteruskan dulu bila masih keliru panjang pendeknya. biar masih keliru panjang pendeknya. Iya. Ya, kakak siapa nih? Kakak Fana Channel. Iya, pesan ditahan. Apa tuh? Ini tahan untuk menjawab kembali. Oke. Ya, macam. Apa tuh komennya Kakak Fani ya? Ketikannya panjang sekali. Ya lanjut ayo. Lagi deh. Bareng-bareng teman-teman ya, Iqra 3 ya, halaman 20 ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ayo. Kok? Qaul alif dianggap tidak ada. Insyaallah. Qauba fa iza okibu ataku nu ka nu Terus? ana abidina amanu wa amiru sabi wa bitu haja
wajahadu wajadu ma amilu sodaku ma ahadu fayakidu laka wakanu lana khosi'i khosi'i nah iya. fala tahu ni waumu qamanaha maaf jangan diteruskan dulu bila masih keliru panjang pendeknya. Iya, karena barang Abi, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alif dianggap tidak ada. Perhatikan, ayo perhatikan, ikutin. Qalu bala fa iza rakibu la takhunu kanu lana abidina amanu wa amilu sabiru wa rabitu hajaru wa jahadu wajadu ma amilu sodaku ma ahadu lagi ingat sodaku ayo lagi ahadu. Iya betul. Fayakidu laka lagi fayakidu laka wa kanu lana khashi'ina fala talumuni walumu walu tahu nih lagi tahu ni wau mu qala ma
Qama nahakuma. Iya, maaf, jangan diteruskan dulu. Maaf, Jangan diteruskan dulu. bila masih keliru panjang pendeknya. Dia masih keliru panjang pendeknya. Iya, sadaqallahul azim. Pindahin. Nah, biar nggak lupa. Sekolah kita pindah ya. Baik. Lagi hitung, coba hitung. Tunggu. Hmm. Berapa lagi? Empat. Bukan. Berapa tadi? Hitung lagi ulang. 1, Hmm. 2, Hmm. 3, Hmm. 4, Hmm. 5, 6, Berapa lagi? 6, Tadi 4 bilangnya. 4, Berapa? 4, Nah. Tadi lupa ngitungnya deh, hitungnya. 6. 6 yang benar. Ini entas saya kalau udah pindah Astagfirullahaladzim. ikut 4. Oh, ikut 4 maksudnya. Oh, gitu. Hah? Kalau saya kalau saya udah ikut 6. Iya. Kalau saya udah ikut 6, kalau saya udah ikut 6. Tuh ada Bang King Pro Player tuh, Abang King Pro Player tuh. Halo, hai no. Abi, Ya, Kakak Fani. hai Abang, kita jumpa lagi adikku. Bi. Assalamualaikum. Saya bisa buang bintang. Iya. Off. Bintang, Adik bintang, Jamal, bintang, kakak bagi bintang, bintang. 5. Masya Allah, Off, barakallah Bang ya. Bintang, bintang, buang. Iya. Abi, saya ini kan saya yang namanya Fani itu kayak mirip yang saya nonton. Oh iya. Bercanda pasti. Bercanda pasti ya. Ayo Bang apa King Pro Player Bang, bareng-bareng ya. Bercanda sama Adi tuh. ya. Coba. Iya, ayo. Nih. Udah jarak sekarang baca jilid 2 ya. Bosen. Yang kuning ya. Terus ini halamannya halaman Tuh. 27 teman-teman ya. Saya udah kita beli itu yang Ya, dok. kayak yang viral itu. Ya, insyaallah ya udah. Ya, hai Dede, lama nggak ketemu ya Bang King Pro Player ya. Bang libur Bang. Bang libur 2 malam ngajinya. Bau Takbiran itu ada nyate Bagi. Bang. Udah nyate belum Bang? kakak. Ade sama Kakak. udah makan. Belum Bang, belum makan. Mau pulang kita lupa Belum. mau main layang-layangan. Tadi ya tidur Bobo ya, Dede ya. Ayo. Dari mana tadi ini ya bacanya ya? Iya. Ayo teman-teman bareng-bareng ya Bang King Pro Player ya. Ayo bareng-bareng. Dadah. Ayo. Ditanya tuh, udah makan belum katanya tuh Dede? Udah Makan. Udah makan Bang. King Pro Player Masya Allah Bang ya. Ayo. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ban bin toaban toabin dan din waladan iwadin on in hajaran kahajain an in masan kamasain in amalan biamain min koaman bikoamin nanin Ngomong nenek ya, ayo.
Labanun. Salah. Labanan. Hmm. Bilabanin. Hmm. Nanin. Hmm. Samanan. Hmm. Bisamanin. Iya betul. Udah bisa ya. Apalagi nih banking pro player okop jam kita bareng-bareng ngaji ya bang ya, bareng-bareng ngaji pintar sekali katanya tadi tuh. Udah jalan tuh pintar sekali, barakallah bang, amin ya. Doakan bang, biar istiqomah bang. Udah pintar deh, pindah cepat deh, tes. Ayo tes. Hah? Ayo bareng ya. Bismillah, ya bareng-bareng ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ban bin. Ayo. Ayo. Ban bin. Tolaban. Tolaban. Liotolabin. Tolabin. Dandin. Dandin. Waladan. Wadan. Liwaladin. Hiladin. Ronrin. Ronuin. Hajaron. Hajan. Kahajarin. Kahajain. Lanlin. Lanain. Masalan. Masalan. Perhatikan. Kamasalin. Kamasain. Lanlin. Lanain. Amalan. Amalan. Biamalin. Biamain. Manmin. Manmin. Qolaman. Kolaman. Biqolamin. Bikolamin. Nanin. Nanin. Labanan. Labanan. Bilabanin. Bilabanin. Nanin. Nanin. Samanan. Samanan. Bisamanin. Bisamanin. Bang ini tes. Labanan. Nih, Kolaman. lagi ini. Labanan. Nih. Sama. Sa. Samanan. Iya betul. Saya pindah ini ya, tandain ya. Sadaqallahul azim. Halamannya halaman apa nih? 27. 28. 28. Iya, ini 7 nih. Nih. Ini apa nih? 27. 27. Nah, ini 2. 28. Ini 29. iya, sadaqallahul azim. Ayo akan sini Kak. Bye bye guys. Teman-teman gitu bang. Teman-teman, Terima kasih ya. terima kasih ya Udah komen-komen sudah komen-komen dan tap-tap layar dan tap-tap dan layar like-nya. dan Jangan like-nya. lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Ya abang, aku mau nanya, kalau abang ngajarin anak-anak ambil masa berapa jam bang? Sebab adiknya semangat enggak apa tuh cenat. Iya. Apa nih maksudnya? Abang, aku mau nanya, kalau abang ngajarin anak-anak ambil masa berapa jam abang? Sebab adiknya semangat enggak penat ya. Salam adik ya adik, abang sudah subscribe deh, masya Allah barakallah bang King Pro Player ya. Iya bang, jadi itu dia total nggak belajar tuh, pertama kan sholawatan ya, terus tadarusan gitu ya. Ayo ya. Terus ngajinya ya total sejam setengah bang King Pro Player ya. Ayo Iqra, teman-teman ya, kadang emponya nggak kena lah bang. Iya ini abang. Nih. Ya, ini ada nih. Ya, ada abang. Iya, oh iya. Wah, lumayan itu bang. Wah iya. Iya bang, lumayan. Sejam setengah lah kurang lebih ya, dari jam setengah 7. Setengah 7 sampai jam 8 lewat kadang-kadang tuh. Setengah 7 ya. Ya sejam setengah ada ya kurang lebih bang ya. Ayo. Ikra, mana iklannya? Dedek, kakak. Abang salah terus. Iya ya. Maaf, kurang tidur. Kemarin Mang Kiki kan ngobrol-ngobrol ke jam berapa? Belum sholat isya habis malam. Setengah 2 kelar-kelar setengah 2. Mana ya?
Kemarin ya. Pak. Ini mana ya? Ini ya. Yang halamannya. Halam. Wa ma li ahadin ya. Ini ya. Emang. Apa ini? Ini si sya Itu. ya. Ini ya. Oke teman-teman, bilang. Teman-teman, Oke teman-teman. sekarang Sekarang saya ngaji nih. saya ngajar nih. Empon akhlak. Udah Kak. Iya. Ikronya ikro 6 teman-teman. Ini halaman apa Kak? Halaman? Halaman 16. Halaman 16 teman-teman ya. Ayo bareng-bareng yuk teman-teman yuk. Ya, yang adek abang sudah subscribe deh ya. Oh ya lumayan. Bagus bang, terusin aja bang. Siap bang ya. Siap bang King Pro Player ya, masya Allah. Oh ini kakak yang ganti lagi ngaji. Iya ini kakaknya nih bang. Anak pertama saya bang nih. Kakak Nahla namanya bang. Ayo bang bareng yuk. Ikro 6 ya teman-teman ya bang ya. Ikro 6 halaman 16. Ayo bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Yang lancar pindah, lancar. Ayo. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tazakkarun. Iya, terus. 7. Mm. Si Mm. Mm. min ayatin Mm. au nusiha Mm. qawlan sadida Mm. khamsatun salisuhum Mm. Qutilal insanu ma akfarah Mm. illa man atallaha biqalbin salim Mm. la yai asumir rauhillahi illal qaumul kafirun. Mm. 8. Mm. Sya Mm. min sya'air Mm. kulna izang syatoto Mm. wayung si usaha basikol Mm. summa izang sya Iza sya summa ulang. Mana sih? ini Iya, itu ulang. Ulang, itu enggak dengar. summa izang Kok izang? Kan iza ini kan fathah biasa, bukan fathatain. Kalau fathatain baru izang. Kan ini iza sya. Ayo. suara abi Iya, summa iza sya gitu. summa iza sya'ang syarah Hmm. min Mil. Mm. min syarri ma khalaq Hmm. wa min syarri ghasikin iza waqaba. Iya, masya Allah. Ya, Bang Pro Player, 2 cewek sangat pintar bang. Bersyukur abang dapat zuriat di dunia dan akhirat. Amin amin bang, masya Allah. Mudah-mudahan abang sekeluarga dimurahkan rezeki dan kesehatan sampai ke akhir hayat. Amin 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 bang ya, masya Allah bang ya. Doa yang sama buat abang ya, Bang King Pro Player, masya Allah berdoanya ini berkah bang. Amin, kabul. Ayo ngaji kak, bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Kakak guru sendiri ya. Ayo, Bismillah. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nyamuk, kakak ada jarak. Ambilin itu semprotan nyamuk deh. Ya. Iya, anak-anak dinyamukin sian ini, empok. Ayo. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatil la'allakum tazakkarun. Ya. Buka semprotan nyamuk, semprotannya yang kuning itu. Itu ya. Terus 7. 7. Si Enggak. min
Makasih Nyai, Masya Allah. Au nusiha Hmm. qaulan Makasih ya. sadida. Hmm. Satu Neng. Terus? sadisuhum Hmm. Terus? Qatilal insanu ma akfara Hmm. illa man Alah. Hmm. illa man atallaha biqalbin salim. Hmm. La yai asumir rauhillahi illal qaumul kafirun. Hmm. 8. Sya Hmm. min sya'air Hmm. kulna izang syatata Hmm. wayung si usaha basikal Hmm. summa iza sya'ang sarah. Hmm. Min syarri ma khalaqa Hmm. wa min syarri ghasikin iza waqab. Masya Allah ya, ya Bang King Pro Player sama Bang, rumah aku juga banyak nyamuk Bang. Banyak nyamuk juga ya Bang King Pro Player ya. Musim hujan Bang, musim hujan tapi panas ya cuacanya, agak-agak es krim Bang. Iya. Apa? Hah? Apa? Es krim, Es krim? ekstrim. Es krim? Iya cuacanya ekstrim, ntar panas ntar hujan ya. Jadi silih ganti hujannya ya, ntar panas ntar hujan Bang. Ini nggak Iya. panas, ini Iya. hujan. Iya, jadi gitu ya. Ayo, sekarang kakak lagi ayo, bismillah. Dah, Lah, ngapa? habis. Abi, oh ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, ikutin ya. Wa anzalna fiha ayatim bayyinatin la'allakum tazakkarun. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tazakkarun. 7. 7. Si Si min ayatin aw nunsiha. Yo, minum. minum. Itulah Bang, cuaca enggak menentu. Aduh. Iya Bang, Masya Allah ya cuacanya Bang. Memang pagi cerah ya, siang panas, sorenya hujan Bang. Abang tinggal di mana Bang? Boleh tahu Bang tinggal di mana Bang? Pengen biar kenal Bang ya, Bang King Pro Player ya. Terima kasih teman-teman yang sudah like ya, barakallah ya. Udah tap layar ya, barakallah. Udah ya, habis kau. Ya. Ya. Ngeprank. Iya ngeprank. Iya. Iya. Wa anzalna fiha apa? Ini ya. 7 si 7. Si min ayatin aw nunsiha. min ayatin au nusiha Qawlan sadida. qaulan sadida. Khamsatun sadisuhum. Kutilal Lah, ini sambung ayat. Khamsatun sadisuhum. lupawe Ayo. Kham. khamsatun sadisuhum. Qutilal insanu ma akfarah. Kutilal insanu ma
إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 8 Sya 8 Sya min sya'air min sya'air qulna idzan syatata Kut ya Kulna izam syatata wa yunshi'us sahabas siqal wa yunshi'us sahabasikal thumma idza sya'a ansara syarah ya thumma summa iza sya'a ansyarah min syarri ma khalaq ini kan ini mau ini lagi apa ya min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri ghasiqin iza waqab Sadaqallahul azim. Tawain nama Bang King Pro Player. Adek ngantuk udah mau tidur sudah hehehe tuh. Aku jauh Bang dari Malaysia, Sabah Malaysia. Aku asli orang Malaysia Bang, tapi banyak teman-temanku asal Indonesia. Oh iya Bang ya Masya Allah. Ya aku belajar bahasa dan logat Indo Bang. Iya mantap Bang ya. temennya Indonesia dan Palestina Iya Bang katanya tuh kata Nahla. Indonesia temennya Malaysia Bang. Iya ada Palestina Bang ya. Palestina juga Iya Masya Allah ya. Negara tetangga kan Malaysia baik-baik orangnya. Masya Allah berkah selalu Bang ya. Bang King Pro Player. Ayo Bang ya lanjut Bang ya. Ayo lanjut kita baca surah An-Naziat Bang. Teman-teman yang lain semuanya ya. Barakallah terima kasih teman-teman sudah like ya. Masya Allah. Ayo kita baca surah An-Naziat teman-teman. Ayo. Alhamdulillah ya. Bilang sama teman-teman. teman Kita baca kita baca surah apa? An-Nazi'at Terus apa lagi? habis An-Nazi'at Surah Abasa Abasa. At-Takwir At-Takwir. habis At-Takwir Al-Infitar habis Al-Infitar Al-Mutafifin habis Al-Mutafifin Al-Ing Al-Insikok Sikok ya. habis Al-Insikok Al-Buruj Al-Buruj. Iya betul ya. Ayo teman-teman bareng-bareng teman-teman ya. Ayo bareng-bareng yuk. An-Nazi'at teman-teman. Ayo Bang King Pro Player ya. Bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihat tutup Kak. Mampuk nih. Ayo. Was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah
Qulubun yawma idzin wajifah. Kayak itu aja kayak kemarin. Oh iya. Iya, enak. Absaruha khashi'ah. Kayak gitu, enggak apa-apa. Jangan pegel. Nabi kan sayang ke kanan, malah kan baik, orang soleha. Soalnya merdu. Ada adeknya. Ayo. Ketahuan, oke. Ketahuan. Ayo. Lanjut, ayo. Absaruha khashi'ah. Ada. Absaruha ada. Absaruha ada. Ayat 9. Ya. Absaruha khashi'ah. Ya. Ada. Ada. Absaruha khashi'ah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah A'idha kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka izan karratun qashirah. Fa innama hiya zatratu wahidah. Fa iza hum bisahira hal ataka hadithu Musa. Iznadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa izhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Antum asyaddu khalqan amis sama وبناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية illa asiyatan minum. kan Jara kalau ambil ke minum dong pomu nak ayo ambil tangan minum umpamu ini dia haus biasanya habis tuh kalau rupanya tolong cepat sekali ya ayo kalu ikanu ayo ka'annahum ayo Ka'annahum iya yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. iya masya Allah ya kata Bang King Pro Player nih kita tetangga Bang dan aku sedih melihat teman-teman kita di Palestina Bang kita gembira merayakan Idul Adha korban kerbau dan kambing tapi rekan kita di sana korban diri di Idul Adha dibunuh anak-anak iya Bang ya masya Allah ya nauzubillah Bang itu Bang emang
Ya begitulah perang. Iya, serem. Semoga Palestina diberikan kekuatan bang ya, diberikan kemerdekaan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan merdeka lagi bang Palestinanya bang ya. Kita Biar bersyukur Palestina ya. ketemu teman-temannya. Iya benar, amin. Kita bersyukur ya adik-adikku kita selamat dan dihindar dari peperangan, amin ya Allah. Alhamdulillah bang. Nah itu adiknya ngantuk bang, dia kasihan bang ngantuk, mau tidur sudah adik itu bang. Ya mah bang, kalau ngaji ngantuk, udah kalau ngaji seger lagi bang. Iya emang lagunya begitu. Lagunya begitu. Modus bang, itu modus ya, pura-pura ngantuk. Ayo lanjut bang ya. Surah apa kak? Surah Al-Abasa teman-teman ya, bang ya. Ayo surah Al-Abasa teman-teman, bareng-bareng yuk. Oh, ayo cuma mata lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, abasa wa tawalla. Seperti itu nggak usah. Langsung aja langsung. Ya, semuanya pegang. Apa-apa. Gimana nyaman kata aja nggak apa-apa, yang penting nyaman kakak Nahla. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Udah, bisa mulai. Selamat. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'antalahu tasadda. Wa ma 'alaika an la yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakara. Ayo apa naon apa sih? Enggak kok. Ayo, fi suhufim ayat 13. Ada fi suhufim mukarramah ada. Ayo, fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah. Terus Bi aidi syafara kiramin barara qutila insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqadara summa sabila yasara summa amatahu faqbarah. terus minum terus. Ya. Summa amatahu fa'aqbarah. Summa iza sya'a ansarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna ma'a sabbah. Summa sakakna arda sakka fa'ambatna fiha habba wa innahu wa qadba wa zaituna wa nakla wa hada'iqa gulba wa fakihata wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum. Faiza ja'atis saqah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughni
wujuhu yawma idzin musfirah dahikatum mustabsirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Iya, masya Allah, suaranya merdu sekali teman-teman ya. Sedak-sedak sember. Ayo surah At-Takwir. Pandai si Ade ngeprank, katanya tawa tuh Bang King Pro Player. Modus si Ade pintar sekali Bang, sabar aja Bang menghadapi anak-anak, hahaha. Sama macam aku Bang, anak-anak aku banyak modus juga, aduh. Iya Bang, bener. Emang anak-anak lakunya banyak Bang, macam-macam. Ada yang sengaja marah-marah, ada yang semangat, ada yang ngantukan, ada angop mulu, ada aus mulu, ada Bang, ya, macam-macam. Pintar, ayo. Bismillah, ya mulai. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumu kadarat wa izal jibalu suyirat wa izal isyaru uttilat. Naon? Kok salat mulu salat? Mang apa sih kakak? Anak-anak minta perhatian kita orang tua. Iya Bang, bener Bang. Itu kita harus perhatian sama anak-anak kita Bang ya. Masya Allah Bang, saya setuju itu Bang. Ayo, benar, bikin belum? Ayo. Bismillah. Nah, emang selak enggak? Makan apa emang enggak kena lah? Makan apa? Tadi kan makan itu kan minum es. Minum es? Astagfirullahaladzim. Es baik lagi dipinum kan sariawan katanya. Nggak boleh lagi ya. Ayo. Nangis. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumu kadarat wa izal jibalu suyirat wa izal isyaru uttilat wa izal wuhush husyirat wa izal biharu sujirat wa izan nufusu zuwijat wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa izas suhufu nusirat wa izas samaa'u kusitat wa izal jahimu su'irat wa izal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil kunnas al jawaril kunnas walayli iza as'as wasubhi iza tanafas innahu laqaulu rasulin karim zi quwwatin inda zil arsy makin muta'in sama amin mama sahibukum bimajnun laqad ra'ahu bil ufqil mubin mama huwa al ghaibi bidanin mama huwa biqali syaitanir rajim. Terus? Fa'aina tazhabun in huwa illa zikrun lil alamin. Liman syaa minkum ayyastakim wa ma tasyauna ila ayyasha'allahu rabbul alamin. Iya, ini surah apa? Surah Al-Infitar teman-teman ya. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sama'u fatarat. Ya. Iza sama'u fatarat wa idzal kawakibu kasarat wa idzal jibal wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'syirat alimat nafsum ma qaddamat wa aqarat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi surati ma syaa rakabaka bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin
kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bigaibin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Summa ma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Al-amru yawma idzin lillah. Masya Allah. Surah apa lanjutannya? Surah Al-Mutaffifin. Aduh capek. Oke, apa? Ayo, kan mandi berdua malam, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wailul lil mutaffifin. Ya, wailul. Masih banyak. Dikit lagi udah al-mutaffifin ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wailul. Itu lah ada yang nanya lagi. Apa tuh? Wailul lil mutaffifin. Dan bila adek udah apa nih? Adek ngaji biar pintar sekali ya adekku. Besok atau lusa kita yang nggak tahu umur kita panjang atau pendek. Maksud kakak, orang tua kita selagi masih ada kita sayangi kedua orang tua kita, terutama ibu kita ya adek tuh. Dan bila adek udah pintar membaca Al-Quran, enggak payah suruh orang lain bacakan doa orang tua kita suatu hari nanti. Sebab anak-anak pandai membaca Al-Quran bila orang tua sudah meninggal. Dan bila adek berada di mana sekalipun, adek jangan lupa sholat ya adekku. Tuh ya, kata Bang King Pro Player tuh. Dan bila adek berada di mana sekalipun, adek jangan lupa sholat ya adekku. Tuh katanya ya. Tuh modus tuh bang, ngantuk bang. Ayo teman-teman ya bang ya, baca surah Al-Mutaffifin bang. Ayo teman-teman semuanya ya, makasih ya. Komen. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Allazina izaqtalu 'alan nasi yastawfun. Iza karuhum aw wazanuhum yuksirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabum marqum. Wailul yawma idzil lil mukazzibin. Allazina yukazzibu nabi yaumiddin. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqana min rahiqim maktum. Kitamuhum mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun.
Mizajuhu min tasnim ayna yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina amanu Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa iza qalabu ila alihim munqalabu fakihin wa iza ra'awhum qalu innaha ula ila dallun wa ma ursilu alaihim hafizin falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Surah Sika Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa iza ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa iza ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila alihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna alayyahud bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaqqa la tarkabunna tabaqan an tabaqa fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah. Lanjut surah Al-Buruj ya teman-teman ya. Yang Yang terakhir ya. Abang King Pro Player. Hahaha. Abang maafkan aku ya bang. Aku ingin pamit dulu. Mau ngambil anak-anak aku di musola. Mereka pulang ngaji juga bang. Oh iya bang. Masya Allah. Aku doakan semoga adek dan keluarga sehat-sehat walafiat, amin. Dan aku ucapkan selamat hari raya Idul Adha, maaf lahir dan batin. Iya bang, sama-sama bang ya. Sama hari raya Idul Adha bang. Maaf lahir dan batin bang ya. Bang, aku ingin pamit karena mau ngambil anak-anak di musola, mereka pulang ngaji juga. Oke bang, siap bang ya. Hati-hati di jalan bang. Salam anak-anak bang, keluarga bang ya. Barakallah ya bang ya. Anak-anaknya namanya siapa? Hah? Anak-anak. Oh iya bang, anak-anaknya siapa namanya bang? Kata Nahal nak pengen tahu bang. Namanya siapa aja bang? Nah, lanjut teman-teman ya, surah Al-Buruj ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj Wal laili wal yaumil, astagfirullahaladzim. Fokus. Wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila
ashabul ukhdud annari zatil waqud iz hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid innal ladzina fatanul mu'mini wal mu'minati summa lam yatubu walahum azabu jahannama walahum azabul harik innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud Zul arsyil majid lul lima yurid. Udah. Hah? Udah. Shadaqallahul azim. Ya, Masya Allah ya teman-teman ya. Sudah selesai kita baca surah bareng-bareng ya ngajinya ya. Oh, nama anak kakak yang pertama Muhammad Mizairul Aiman. Masya Allah, namanya bagus bang ya. Mizairul Aiman Muhammad ya. Muhammad Nuriman Asyari. Masya Allah. Muhammad Kamarul Iswan. Masya Allah. Yang duanya. Siti Nur Kismiyah. Ada 4 ya bang ya anaknya ya. Muhammad Mizairul Aiman 1, Muhammad Nuriman Asyari 2, Muhammad Kawarul Iswan 3, Siti Nur Kismiyah. Oh, Masya Allah, namanya bagus banget bang ini, Masya Allah. Berkah selalu bang ya, berkah selalu bang. Mantap rezekinya, lancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya bang ya. Iya, ayo bang kita tutup ya teman-teman semua ya sudah menyimak. Terima kasih banyak teman-teman ya. Nyanyi dulu besok. Besok kan sama besok. mama. Iya. Terus sama Abi lagi. Iya, besok. Ya, besok saya libur ya teman-teman ya, malam Selasa ya. Karena ada pengajian kaum bapak di musola belakang. Libur. Malam Senin, malam Selasa besok. Senin. Emang. Salah teman-teman. Lupa hari ini ya. Malam Senin berarti masih ngaji kita bareng-bareng ya. Akal ngomong katanya ngaji malam Selasa Abi. Kan Senin. Terus? Habis Senin kan Selasa. Oh gitu maksudnya. Iya. Senin. Hah? Oh Senin. Nah berarti bener dong libur ngajinya kakak Nahla. Nah, berarti belum. Sama mana kan? Oh dia bilang apa tadi? Sayur asam. Libur tadi bilangnya besok libur. Oh, gimana sih? Jadi bingung, pusing kalau berarti. Iya. Nah, teman-teman ya. Iya. Masya Allah tuh dikasih lope tuh sama abang yang pro player ya. Iya, memang untuk Ade Comel dan sekali lagi kakak bagi bintang 4, Masya Allah barakallah bang ya. Dan love Iya. 1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. 100 aja. Kita baca teman-teman ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan Ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah sadrak wa wada'na sadrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pintar salat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Halo guys. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Abi dikasih lope. Hah? Wah iya itu Masya Allah. Ya Dan teman-teman ya. tadi yang buat petasan buat ulang tahun. Ulang tahun, Masya Allah. Iya itu benar. Barakallah bang ya, Masya Allah. Ranking pro playernya, wah mau nangis aku bang, Masya Allah dengerin. Bang, Masya Allah bang, hati lembut bang ya. Teringat aku dengan orang tua aku yang meninggal, Masya Allah. Semoga orang tuanya dalam Allah bang ya, masa surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abang yang taat ya Allah kepada orang tuanya. Wow. Saleh, amin amin. Terima kasih bang ya, barakallah bang ya. Saya pamit bang ya, udah
Malam juga nih bang, malam tidurnya telat bang, setengah 2, jam 2 apa setengah 2 ya? Pulang tidur. Ya jam 8 lewat ya. Pamit bang ya semua teman-teman ya sudah menyimak, sudah like, sudah subscribe, sudah tap like, sudah komen, sudah like dan semuanya bang ya. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar datang dari Allah. Yang salah dari saya pribadi, undur diri. Lagi nih. Iya, undur diri ya teman-teman ya kakak. Halo, bacain kak. Iya bacain. Bang Raka, loh abang kan apa tuh? Betul. Abang yang taat dan hormat kepada orang tuanya, anak soleh, amin. Lo abang kan yang tadi, iya ke Bang Raka tadi gangguan bang ya. Iya ya sama-sama bang, bye-bye dede, bye-bye bang ya, bye-bye dede, sedih banget. Ya. Sedih, kok sedih sih bang, Masya Allah, emang sedih kenapa bang? Ya, pamit ya semuanya teman-teman ya, Masya Allah, barakallah ya, sudah komen ya. Pamit undur diri. Sama 10 Iya, tadi sama. mah tadi 10 kok. Iya, oh iya itu Bang Raka ya. Masya Allah. Jangan apa nih Bang Raka nih, jangan apa? Jangan. Iya, ayo. Jangan apa nih Bang? Maksudnya jangan apa nih? Bye-bye dede. Iya, Masya Allah. Ya udah dulu teman-teman ya. Mohon pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Sampai jumpa di malam Rabu ya. Rabu. Iya, malam Rabu. Malam Rabu. Iya. Rabu. Iya. Dadah Barak.